ni kimwe mu bibazo bikomeye cyane bikomeje kugarukwaho hano ku mbuga nkoranyambaga. Ni ikibazo cy'umusaza bivugwa ko ngo ari ikibazo kizwi kandi ngo hagiye hakorwa ibishoboka byose kugira ngo afashwe. Iyi gihe rero mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Rugarama hakorwaga ubugenzuzi bw'isuku, ngo uyu musaza witwa Kabanda Abdradus yasanzwe aho abumbira amatafari ndetse na kostara muri santere ya Rwagitima hafi y'umuhanda wa kaburimbo Kayonza ka Gitumba. Ibi bikorwa bye bigaragara ko byatezaga isuku nke. Nk'abantu bari mu bugenzuzi bw'isuku nyine bamugiriye inama, bamubwira ko ibyo akora yabikorera iwe mu rugo mu gikari, ahandi hose nyine ariko hadateza umwanda, gusa ntiyabyumva, aranga arigomeka. Ako kantu tugatindeho, aranga arigomeka. Ubwo ni kugira ngo mbahe incamake bikubiye nyine muri izo baruwa tugiye gusoma, ubundi tumenye uko iki kibazo giteye. Rero ngo uyu musaza ngo yavugaga ko yambuwe inzu aho ashaka kuyigurisha, kandi bizwi neza ko inzu avuga ko yari y'umukwe we uba hanze muri South Africa washakaga kwimuhuguza ngo ayigiriye, ndetse yanatsinzwe mu rukiko nk'uko inyandiko zibigaragaza. Nyuma ngo yo kubona ko atanyuzwe, yagiriwe inama yo kujya kuri TikTok ngo abe ariho agaragariza ikibazo cye ndetse anatabaze Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ngo aho rero uyu musaza ngo yanagaragazaga ko ari umunyamuryango wa FPR Inkotanyi, ngo nk'aho kuba umunyamuryango bikuraho kubahiriza amabwiriza n'amategeko muri rusange. Ngo abasanzwe muri uwo murongo wo gusenya igihugu cy'ubuyobozi n'ubuyobozi bw'igihugu bahise basimbukira hejuru, batumvishe neza umuzi w'ikibazo nyakuri n'ibyo avuga, ahubwo bagaragaza ko ubuyobozi bw'u Rwanda ngo burangajwe imbere na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ngo bubangamiye abaturage kandi atari byo. Iki kintu tukisubiremo neza. Uyu musaza yaratsinzwe mu rubanza, agirwa inama yo kujya kuri TikTok ngo agaragaze ngo ikibazo cye abyegeke kuri ubwo nyine yitwaza yuko ari umunyamuryango wa FPR Inkotanyi, kugira ngo afashwe abe yabona ubutabera we yashakaga. Nyine bantu banga igihugu, bantu bibera iyo ngiyo batumva iterambere ry'igihugu, bahise basamira inkuru hejuru, ariko batabanje kugira gute, batabanje kumenya uko ikibazo cyari giteye nyirizina. Rero ni inkuru tugiye gusoma muri izo baruwa zose, aho ngiye kugusomera izo baruwa uko ari eshatu, ubundi tukareba uko ikibazo cyose giteye muri rusange, tukamenya uko gahunda zimeze. Kandi subscribe hano kuri The Quick Times News, ubundi ibintu tubinyuremo gatanu ku kandi. Inkuru ya mbere rero kuri page ya mbere aranditse ngo incamake y'ikibazo cya Kabanda Abdradus. Gasana Francis na Sendagano Abdul cyerekeye inzu ziherereye mu mudugudu wa Nyarurembo, akagari ka Kabeza, umurenge wa Kanombe, akarere ka Kicukiro. Intangiriro: mu bihe bitandukanye Kabanda Abdradus utuye mu karere ka Gatsibo yagaragaye avuga ko yarenganye, akitabaza ubuyobozi ku nzego zitandukanye ntarenganurwe. Ubuyobozi bw'akarere ka Kicukiro bwatumije Kabanda Abdradus ku karere kugira ngo hasuzumwe akarengane avuga. Nyuma yo kumwakira no kuganira birambuye, yagaragaje ko yarenganijwe na Gasana Francis Nyarurembo, Kabeza, Kanombe, Kicukiro. Bityo ubuyobozi bw'akarere ka Kicukiro butumiza Gasana Francis ku karere kugira ngo nanone
hasuzumwe ibyavuzwe na Kabanda Abdulladus. Nyuma y'ibisobanuro byatanzwe na Gasana Francis, ubuyobozi bw'akarere ka Kicukiro bwafashe icyemezo cyo kwandikira abo bombi hagamijwe kubona ubuhamya bwanditse n'ibimenyetso byavuzwe n'impande zombi. Uti rero ikibazo giteye giti? Imiterere y'ikibazo ni iyi: muri 2006 ubuyobozi bw'akarere ka Kicukiro bwemeje ko Sendagano Abdul ufite ubwenegihugu bwa Uganda, hashingiwe kuri pasiporo ye, yaguze inzu na Nkezabera Damien uherereye muri Nyarurembo, Kabeza, Kanombe, Kicukiro. Kabanda Abdulladus avuga ko yahawe uburenganzira na Sendagano Abdul bwo kugurisha iyo nzu iherereye Nyarurembo, Kabeza, Kanombe, Kicukiro, aribwo yabonye Gasana Francis washatse kugura inzu akaza kunanirwa kwishyura, ahubwo inzu Gasana Francis yananiwe kwishyura yatangiye kuyivugurura. Ubwo tugeze kuri page ku ibaruwa yanditseho 2. Mu kuyivugurura ashyiramo amazi n'umuriro, atura kandi nyamara atigeze arangiza kwishyura ngo ahabwe amasezerano y'ubugure. We yaguze inzu atarasoza kuyishyura, atangira kuyivugurura, ashyiramo amazi n'umuriro atarasoza kuyishyura, itarabiye nyine, atarahabwa inyandiko z'ubugure. Gasana Francis avuga ko we yemeranyijwe na Kabanda Abdul ko inzu ya Sendagano Abdul yayigura $8,500,000 by'amanyarwanda, ariko akaba yishyuye $2,500,000, asigaye akayishyura hakozwe ihererekanya burenganzira bw'umutungo. Gasana Francis avuga ko $2,500,000 yohererejwe Sendagano Abdul muri South Africa, ariko ntabwo yaje ngo barangize ubugure. Isesengura ry'ikibazo rero, ubwo turi kuri iyi baruwa buryo ikibazo kimeze. Ikigaragara ari Kabanda Abdulladus na Gasana Francis, umutungo baburanira ntabwo ari uwabo, kandi natwe ntawe ufite ububasha bwo gucunga uwo mutungo mu izina rya Sendagano Abdul. Ubwumvikane bw'ubugure bw'umutungo wa Sendagano Abdul bwa $8,500,000 hagati ya Kabanda Abdulladus na Gasana Francis nta gihamya ko bwabayeho, bityo ubuyobozi ntaho bwashingira buha agaciro ibivugwa. Kabanda Abdulladus na Gasana Francis basabwe n'ubuyobozi bw'akarere ka Kicukiro inyandiko zibahesha uburenganzira ku mutungo wa Sendagano Abdul, bakazubura bihamya ko nta bubasha bafite bwo gucunga uwo mutungo. Nubwo Kabanda Abdulladus na Gasana Francis bemeranywa ko amafaranga $2,500,000 no kuba Francis yaravuguruye inzu, bombi ntawe bufiteho uburenganzira, ububasha ntawe bifiteho uburenganzira ndetse n'ububasha ku micungire nyine y'inzu, kuba uburenganzira bw'umunyamahanga ku butaka bwerekeye guhabwa ubukode burambye ku butaka, gutizwa ubutaka butangwa gusa mu rwego rw'ishoramari. Bityo nta burenganzira Kabanda Abdulladus na Gasana Francis bafite bwo gucunga umutungo wa Sendagano Abdul. Kuba imitungo yose itimukanwa cyangwa yimukanwa iri mu maboko y'abatayifitiye uburenganzira, bene yo bakaba batari mu Rwanda kubera impamvu zinyuranye, kandi bakaba ntawe basize wo kuyicunga, ufitiye uburenganzira icungwa na leta. Leta niyo ifite uburenganzira bwo kubicunga icyo gihe. Kabanda Abdulladus na Gasana Francis nta burenganzira bwo gucunga umutungo wa Sendagano Abdul bafite. Icyakozwe rero ni iki: cyambere habanje gutumiza ku karere ka Kicukiro Kabanda Abdulladus na Gasana Francis kugira ngo hasuzumwe imiterere y'ikibazo.
cya kabiri ni ukwandikira Kabanda Badaradusi mu ibaruwa ifite nimero 119607 akadomo 0103 akadomo 05 akarongo kaberamye 25 yo kuwa 5 z'ukwa 5 2025 musaba gutanga procuration n'ibaruwa reference nomero 1614 akadomo 07 akarongo kaberamye 0103 akarongo kaberamye 09 akarongo kaberamye 25 yo kuwa 4 z'ukwa 6 2025 amenyesha ko inyandiko mpesha procuration yohererejwe akarere avuga ko yahawe na Sendagana Abdul zidakurikije amategeko, bityo ko umutungo ugomba gucungwa nk'uko amategeko abigenga. Kwandikira Gasana Francis mu ibaruwa nomero 16180701030925 yo kuwa 2 z'ukwa 6 2025 amenyeshwa ko nta tagaragariza akarere inyandiko z'ubugure bw'uwo mutungo uzacungwa nk'uko biteganywa n'amategeko. Icyakorwa rero kugeza kuri ubu kugisha inama inzego bireba icyemezo n'imicungire y'umutungo wa Sendagana Abdul, kugisha inama niba leta itagobokesha mu rubanza RC 00274 akarongo kaberamye 24 akarongo kaberamye TGI akarongo kaberamye NYGE. Gasana Francis avuga ko yatanze mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge asaba kwegukana umutungo kuko leta ntabwo yavuga ko itamenye urwo rubanza ruramutse rutagaragaje inyungu zawo. Umusozo rero kuba Kabanda Budurudus na Gasana Francis bapfa umutungo wa Sendagana Abdul, bose nta ufite uburenganzira bwo gucunga uwo mutungo. None ubwo